Sari kaham jotono poilano khulummas kang yafaro ang tini Facebook live mafaya Jiten Chaudhary je Mia habu bagrani eba Rasmata Bibo Kumari Devini against samani je silasan mukul area wo abuna tayi je Rasmata naki 1980 sono danga khlairnai ni karon Rasmata hnai Jiten Chaudhary kabangma jaga saitang or 80 sono je danga mani karon bonusini tipra sarok gam khlai saimano abo danga tamani bagai ong abo danga ong abo nusung gam khlai saimano je danga mani karon je tipra sabai wansano tiyei eba o jaga dra kuno Rasmata kuno involve pre ang joto pojonto simani eba Jiten Chaudhary vote bank politics thungnani bagai busuktu ko tola kalaima bonole ang nuha je CPIM naki Rasmata tasanai kopala tilok roi sindu thiroi je thari danga khlaiji nei naki rei hwapun Jiten Chaudhary je samani abunu yang sani musugo o somoyo ki nang danga oi dongpro ki nang Rasmata rei ho amte heke rei hoi dongpro nang ki nukja jodi nang o jaga tongna nang tamani bini against korok sayang ang abunu sungni musugo Jiten Chaudhary tini ekmatro vote bank politics se thangti pra sabai eba nijeni area bini kolasra area bo bono pojonto se basai miya karon ek somoy bini area edisi tongmani tabuk general oi thajaha abo simia bini dage bongso khandan je tongnai jaga Chaudhary para bobo tabuk general nang jute ekta CPIM ne ekjon tipra dofadrene minister korja oi tongjak eba MP oi thajak khoroksa abo bastop che o bastop je abo oi thangjak joto tipra sa saimano je nang minister chai thajak eba MP chai thajak nang MP chai thamani yaglo nang tama khlai la tipra sani bag kusung nang minister chai tha 5 bosor MP chai tha nang nijini area na bo nang general khlai jaha eba nini Chaudhary parani je dage bongso tongnai Chaudhary para nang bonobo general khlai rejaha ki nang tipra sarongni unnoti ni bagai nang tei tama khlai manai ang bono sungmung je nang juti nijini area na se rokha khlai mi halaki nang tipra sarongni ostito no nang rokha khlai manai ani sungmung abo se Jiten Chaudhary ne ki nang tipra sarongni ostito no rokha khlai manai nijo nini nogni area bono se nang juti rokha khlai mi halai ningki nijini i tipra hano rokha khlai manai nang sudu only tipra sano vote bank politics thang je chini tong tipra sarok tongnai balang bising habi nang tipra sarong ekta phemlogo je thokai 25 বছর রাজযুক্ত khlai mane yaglo nok tipra sarongni bagai takle ekta ADC area o hospital gam koroi ekta tei manthogya bithi manthogya school college kuno development koroi kuno school college kuno development koroi je nang ekta 25 বছর রাজযুক্ত khlai thamani yaglo ekta tipra onek poriborton eba development nong thainang mani kuno o development eba poriborton kuno ongya abona ang totally bad reha je nang nijini area no se nang khlai meya Jiten Chaudhary ekjon criminal ekjon gundabadi borok se tipra sarongno bo agio je minister tong MLA tongpro minister tongpro bo agio bini area je kokon muja area Puangbari area ni kabangma tipra sarongno bo pura ses khlai reha tai busuk tipra sarongni nung thoileng sinai ang nono tai kaisa sungmung je nung Raspori banni against korok sailai ki nono jono sadron ki loge renai Raspori banni against nung korok sai nono kono dino jono sadron loge rega lak abo clear tabungni jono sadron joto sijak rengjak se u jono sadron nang phemlogei mangela tamni hanalai tabungni jono sadron sijak rengjak nang bonokya gamhla khnai lardi nongni tabuk kuno jaga lama kriha nok CPIM na kamar nai nongni gundabadi gundagiri rajniti nok bondok khlai
जुदि बन्द खालाजिया हानालाय नक कुसुं कुसुं एमएलए मिनिस्टार चाइ थामाने एमपी चाइ थामाने मान सम्मान टंगला कारण जनसाधारण बाय नग यगला जनसाधारण नग जवाब रनि नाना जे नग जनसाधारण जे फेमलक मानि नगनि सरकार तंफ्रुनो जिनि 10,300 जन चाकरी थां उबनबो जनसाधारण मा खालायगला जे राजपरि बानि एगेन्स्ट जे नों बार बार सामानि बनबो जनसाधारण माफ खालायगला तिनि नों राजमातानि एगेन्स्ट बारे बादशाह महाराजा प्रद्युम्ननि एगेन्स्ट बारे बादशाह बनबो जनसाधारण माफ खालायगला नों थियासे नों महाराजाना एक समयसा जे महाराजा काहाम तंदे खुलुमखाव सारा ककब्रक मानजा नों तो ककब्रक गाम खालाय मानो नों तिप्रा सारनि बायतानि करक सायबा तिप्रा सारनि उन्नतिनि बाय नों तानि करक सायबा तिप्रा सारन नों तानि थांसा खालायनि चेष्टा खालायजेबा नों तिनि सुदु चौधरी खानदान एबा चौधरी दागे बंगसे नों तिनि कुसु तिसाइतिला नायो बाकिनो नों खख्लायरि हनि नायो एबा ओ तकमारक बासानो बेक्रां बाय सिनै तन्तै नों आखायैनो तिप्रा सारनो सिनै तनानै नायो एबा चौधरी दागेनो मिसिनो तिसानि नायो और आं ओपन चैलेंज रो जे चौधरी दागेनो खानदानो पॉलिटिक्स रे कामारनाय एबा कुनु दिनो चौधरी नि बंशसे पॉलिटिक्स रे खाना गला आं सानि मुसुओ ननो इ साब्रुम आं धनंजय त्रिपुरानि एरिया जितेन चौधरीनि एरिया या इ एडीसी इलेक्शन नि पर ननो बरफ खक्ति खैनाय आबो आनि ओपन चैलेंज निनि तंगलाक कारण एडीसी बकम विधानसभा तो अलरेडी कमा जा एडीसी बकमा जा एमपी कमा जा सेस थुइ तंगदी अथ जुति आमते है उल्टा फुल्टा राजपरि बाने एगेन्स्ट जुति करकसा हनालाय नंनि फिकुं बगुर कुंनाय जनसाधारण बाय जनसाधारण बाय नक फिकुं बगुर कुंनाय न कुंनाय जितेन चौधरी आं नों सानि मुसुगु नों तिप्रा मुथानो सिनियखो जितेन चौधरी नों तिप्रा सारावनो सिनियखो नों खरकसा एमएलए मिनिस्टार एमपी जाय थांसे नों निजनि चौधरी नसे त्रिपुरा रमैया ब्रक नों निजनि टाइटेल नसे नों जुति त्रिपुरा रमैया हनालाय कि नोंनि लगे कोनके सिनि त्रिपुरा सरक रखांनाय कि आगाय मानाय बनसे आनि थानि सुंमों तिनि लगे कोनके जों बासेनाय कि जों रखांनाय आगे नों 25 बছর राजयुक्त खालायप्रो एडीसी डाइरेक्ट फंडिंग नंनि सरकार तो एडीसी विधानसभा नंनि सरकार तो नग आराम से एडीसी डाइरेक्ट फंडिंग तो स्टेट होल्ड डिमांड खालायमा किन्तु नग खालायजे ताबक सरकार थामानि यागलो नग केबो बारास मातानि एगेन्स्ट वयहाबा महाराजा प्रद्युम्ननि एगेन्स्ट वयहाबा महाराजा वीर विक्रमनि एगेन्स्ट विरुद्धि खालायसे नग वोट बैंक पॉलिटिक्स राज परिबादनि पर जे वोट बैंक पॉलिटिक्स थंनायनो ताबक जनसाधारण रक सिनितो खालायै इ पॉलिटिक्स नि नामो निशान कामारनाय अब क्लियर कारण 6 तारिख वोट जनसाधारण वान सकजाक ताबक जे सीपीआईएम एबा बीजेपी न रइलाय जों कोनो किछु रखांगा लाखनै 6 तारिख इ हानि बाय 5 मिनिट जुरा ईवीएम सेफ्रो साखां नंनाय 5 मिनिट जुरा इ हानि बाय मकल मुखमै वान सकदि कि जों कि कमरै थांनाय कि ना इ हाव तंनाय जुग ब जागा दंलायसिं रहलायसिं कमरनाय ब जागा रहलायसिनि अस्तित्व रखांनाय आबुनो नक वान सकदि वान सगै नायदि गाम खायै कि जों कामानाय कि तंनाय 5 मिनिट ईवीएम साखा कि जों ब जागा रहलाय जों कामानाय ब जागा रहला तंनाय कि इ हानि हानो फैयै 5 मिनिट जुरा वान सकदि जे कि जों सिनि अस्तित्व न जों कि रखा खालायनाय सिनि याक्सि थेबाय जों जुति अस्तित्व न रखा खालाय माना जों इ याक्सि थेयानो फाबो युस मा खालायसिनाय खाजानि ताखुतै बुखसं आबो जितेन चौधरी हाय गुंडागिरी एबा बाटपारी खालायनाय बरक रंनलाय जों बुद्रै सिनि कुनु किसं गलाक कारण सिनि भबिष्यतबो उन्नति अंगलाक जों कामानाय आबनि बागै जितेन चौधरी हाय गुंडा मुस्तानी बरक रंनो जों बुद्रै सिनि फ्यूचर न जों नष्ट खालायगलाक कारण जों 25 বছর राजयुक्त रै फेमानि पदबो सिनि बाय कुनु किसु खालायजांमोन करै एबा कुनु किसु लाजागमोन करै वानसक जांमोन निजनि एरिया असे जुति करै हला बिनि हला नक बिल्डिं दालाम कुसु गज्जा जनसाधारण बलं बिसिङा मुयवा नायसानाय थाजoi सानाय वा फालै सानाय अबसे खालायरै तन 25 বছর राजयुक्त किन्तु तिप्रा संनि बाय कुनु डेभलपमेन्ट स्कुल गाम कलेज गाम आबरंबो कुनु वानसकमोन करै सुदु निजे रां फैसा कामाय खालायनाय बांलादेशनि दालालि खालायनाय
abo simisi bini wansukjak Bangladeshi dalali khlaiui rang paisa kamai khlainai osra bini tai kuno wansukmung kwrwi khajani takuk tibo song nongni thani kaisa no request eba yakjur khlang nongni thani request khlaio je i hani bagai 6 tarik oiha wansuk sedi karon i ha jeng tongthai thaibo jeng i hao sathaibo hao tongthaibo jeng i hao i ha karai sini i hani bade ara sini kuno kisu kwrwi karon sini itipra mutha tabok je lorai maklai sini ostitto rokkani bagai kuno kisuni bagai kwrwi khajani takuk tibo song manthaila sing matra sini ha jeng kuno kisu mannani bagai je ekmatra sini ha no rokha khlaini bagai session politics phaio nongni thani ang অনুরোধ যেন 5 মিনিট ই হানি বাগাই ওয়ানসক দি ই হানি বাগাই